Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza nshuti bakunziza ba Muhato TV n'amakuru agezweho mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Aya makuru mugiye kuyagezweho nanjye Tangishaka Eric Manezi. Tuje kubabwira ko inzego z'umutekano z'u Rwanda RSF ziri mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba no kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique zatanze ibikoresho by'imikino ku rubyiruko rwo mu midugudu ya Josina, Masheri na Philippe Nyusi mu karere ka Mochimbo na Pardeya. Ibikorwa byakozwe kwa 29 Ugushyingo na 2025. Hanyuma turafite n'amakuru havugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Turaza kubabwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yamaganiye kure ibyatangajwe na Perezida Donald Trump wa Amerika ko afunze ikirere cya Venezuela n'ibice byegeranye ndetse ko ari iterabwoba ryo mu bihe by'ubukoloni. Tubafite n'amakuru havugwa mu mikino, ariko kimwe n'andi makuru yose tudakomojeho turaje mu kanya gato tuyarambure. Mwibuke gutanga ibitekerezo byanyu muciye muri komenti. Reka duhindukire mu kanya gato aya makuru tuyarambure. Mwese murayisangamo. Twari tubikomejeho mu ncamake ko inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba no kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique zatanze ibikoresho by'imikino ku rubyiruko rwo mu midugudu ya Josina, Mashale na Philippe Nyusi mu karere ka Mochimbo na Prayer. Ni ibikorwa byakozwe ku wa 29 Ugushyingo 2025 hagamijwe gushyigikira ibikorwa byo gukomeza imikoranire myiza hagati y'inzego z'umutekano ndetse n'abaturage bo muri icyo gihugu. Ibikoresho by'imikino byatanzwe birimo imipira yo gukina, imyenda, inkweto n'ibindi bikoresho bitandukanye bifasha urubyiruko mu mikino. Nyuma habaye umupira w'amaguru wahuje amakipe y'urubyiruko rwo mu midugudu ya Josina, Masheri na Philippe Nyusi mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'ubusabane. Umukino waje kurangira amakipe yombi aguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Reka tubabwire ko Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yatangaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'ibihugu by'akarere mu gusangira ibikoresho by'amashanyarazi. Yemeza ko n'umuyoboro umushya uhuza u Rwanda n'u Burundi unyuze mu karere ka Huye wamaze kuzura. Yabitangaje ku wa 25 Ugushyingo 2025 ubwo yatangizaga imurikagurisha ku bijyanye n'ibishya biri guhangwa mu guteza imbere urwego rw'ingufu muri Africa Energy Expo rigiye kumara iminsi 3 ribera mu Rwanda. Urwego rw'igihugu mu Rwanda rwateye imbere ku buryo bugaragara. Mu bihumbi 2 abagerwaho n'amashanyarazi bari 2%, naho muri 2010 abagerwaho n'amashanyarazi bo bari 10%, mu gihe kugeza ubu tuvugana abagerwaho n'amashanyarazi ari 85%. U Rwanda rubarizwa mu muryango uzwi nka East Africa Power Pool ugizwe n'ibihugu 13 byo mu rwego rw'imihahirane mu bijyanye n'ingufu z'amashanyarazi. Reka noneho twerekeze mu makuru avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tubabwire ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yamaganiye kure ibyatangajwe na Trump cyangwa se Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ko afunze ikirere cya Venezuela n'ibice byegeranye ndetse ko ari iterabwoba ryo mu bihe bya gikoloni. Itangazo rya guverinoma ya Venezuela rivuga ko ibyatangajwe na Trump ari ubushotoranyi, kunyuranya n'amategeko byibasiye abanya-Venezuela. BBC yanditse ko Trump afite uburenganzira bwo gufunga ikirere, adafite uburenganzira bwo gufunga ikirere cy'ikindi gihugu, ariko bishobora gutera urujijo ku ngendo zo mu kirere zijya muri Venezuela. Ubutumwa Donald Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social yabugeneye sosiyete zitwara abantu n'ibintu mu kirere, abapilote ubwabo, abacuruza ibiyobyabwenge n'abacuruza abantu. Hanyuma twihuse cyane reka tunyarukire kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe
wa Australia Anthony Albanese yashyingiranye n'umukunzi we Jodia Haidoni, aba umuyobozi wa mbere w'igihugu urushinze ari ku butegetsi. Aba bombi barushinze kwa 29 Ugushyingo 2025 mu birori byabereye mu murwa mukuru wa Canberra. Mu butumwa Minisitiri w'Intebe Albanese yashyize hanze yagize ati twishimiye cyane kubasangiza urukundo rwacu no kwiyemeza kumarana ubuzima bwacu bwose imbere y'imiryango yacu n'inshuti za hafi. Anthony Albanese na Jodia Haidoni bemeranyije kubana ku munsi wahariwe abakundana mu mwaka ushize. Ubukwe n'ibirori byo kwakira abashyitsi byabereye mu rugo rwa Minisitiri w'Intebe ruzwi nka The Lodge. Hanyuma munyemerere noneho twakiriye mugenzi wacu mu mikino Vincent yadutegurira amakuru avuga mu mikino. Vincent, iki kigezweho unyarutsa cyane dusoza? Manensi urakoze cyane. Mu mikino mureke duhere muri shampiyona yacu yanga mu Rwanda, aho kuri tariki 3 z'ukwezi kwa 12 cyase Ukuboza, aho ikipe ya APR izahura ndetse n'ikipe ya Etincelle ku isaha y'isa 12, naho ikipe ya Rutsiro ikaba izahura na Al-Merrikh ku isaha y'isa 9. Naho ku tariki 5 z'ukwezi kwa 12 n'undi mu mwaka, ikipe ya Gasogi United izahura n'ikipe ya Marine yo mu karere ka Rubavu ku isaha y'isa 9. Naho match izaba ikomeye cyane ni izahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Musanze ku isaha y'isa 12:30. Dukomeje no ku tariki 6, aho undi mukino usa nkaho ukomeye cyane, ari umukino uzahuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police ku isaha y'isa 12:30, naho Rutsiro igahura n'ikipe ya Gorera ku isaha y'isa 9. Manetsi mureke amakuru nyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku ikipe ikinwamo n'umukinnyi wa mbere ukomeye ku isi, ariwe witwa The Goat cyangwa se Lionel Messi, aho muri rukerera rwo ku cyumweru ikipe ya Inter Miami yaje kuba inyagira ikipe ya New York City ibitego 5 ku gitego kimwe. Urakoze cyane, iminota yawe urayifashe uyikoresha neza cyane, ariko ni nuko dusoje. Nabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru, mwakoze kurushaho. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Mwari kumwe nanjye Tanshaka Eric Manetsi.